Nikad nećeš vidjeti svoju mamu. Nikad, nikad i nikad. Bog. Biću zauvijek, Maja, zauvijek. Pusti je na miru, pusti je, pusti je. Pusti je, ona je moja mama. O ne, nema šanse. Ona nije tvoja, nego moja. Okay, bug. Hvala ti puno, dušo moja. Idemo. Ha! Au, au. O ne. Jesi li dobro? Dobro sam. Hoću nešto pojesti? Da, amo. Šta je bilo? Šta je bilo, Zago? Šta je bilo, srce moje? Opet? Opet. Opet si postala beba. Već 2 puta si postala beba. Ne mogu više. Ne mogu. Kako si još mala? Pa prošlo već 2 mjeseca. Ne. Prošlo već 3 godine, a ti još mala beba. Joj, kako? Čekaj, ti imaš 0 godina, ali kako si još mala? Šta je bilo? Ok, reći ti, ne mogu da vjerujem. Još ona beba rekla da dođe za 10 dana umrit, ali ona je živa. Ali onda je opet postala beba, ona vjerovatno ima moći neke. A gdje si ti bio? A ja sam bio u Zagrebu pomoći nekom prijatelju. Ali ne mogu bebu da vi samo, ali ja trebam ići u Zagreb, ali bebe se boje Zagreba. Ne brini, bebe, razgovarat ću ja s njom. Vidiš, dušo, tužila si mamu. Vidiš? Ali zašto ti nećeš da budeš velika? Zašto? Reci mi. Ok. Tu piše pripovijest ovu bebu koju vi imate, Zagu, će umriti baš danas, znači točno danas. Ne znamo hoće li se vratiti ili hoće li nešto drugo učiniti. Ali 100% će umreti. Sljedeće godine će se vratiti. Ne naša prelijepa slatka beba s onom dugom kosom. Ne. Beba je živa. I još nešto piše, da će vaša beba preživjeti. Ovo je bila samo šala. To ti toko. Živa si. Yes. Ljudi, desit će se part 4. Stavite like, subscribe i volim vas.